uretse gato mbere yuko nakurwa urukanzu reka mbanze rero inzu bita Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze nkwereke imyenge ituma hava nawe ubumve. Yenda shukuru Mungu Jean de Dieu. Reka tujyane gake. Nimvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntumbe New York City cyangwa Washington DC. Oya, reka tujyane kire Minneapolis muri leta ya Minnesota. Minneapolis ni umujyi uherereye mu gace ka Upper Midwest muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha muri Minneapolis umugore w'imyaka 37 bita NICOLE GOOG yarashwe arapfa. N'umukozi wa ICE ushinzwe abasohoka n'abinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha hari mu gikorwa cya leta cyo gufata abimukira cyabereye mu majyepfo ya Minneapolis. Uyu mukozi wa ICE warashe NICOLE GOOG yamenyekanye yitwa Jonathan Rose. Inzego zibishinzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba ziri gukora iperereza kuri iryo raswa yahitanye ubuzima bwa NICOLE GOOG. Nyuma y'iryo raswa habaye imyigaragambyo ikomeye aho abaturage n'abaharanira uburenganzira bwa muntu basabye ICE kuva muri Minneapolis bayishinja gukoresha imbaraga z'umurengera no gushyira abaturage mu kaga. Nyuma y'imyigaragambyo habaye amakimbirane n'umwuka mubi hagati y'inzego ya leta ya Amerika n'ubuyobozi bw'umujyi bapfa uburyo iraswa ryabaye n'uburyo iperereza rigomba gukorwa. Amashuri ya Minneapolis yahagaritse amasomo mu rwego rwo kurinda umutekano kubera imvururu n'akajagari byatewe n'iki gikorwa cya ICE. Ese ubundi ICE nakomeje kuvuga hejuru ni iki? Ikora iki? Ikora ite? Niba udahuze tera gateye mu ruganiriro maze ngo usesengurire ibijyanye na ICE. Kendishwe Rumungu Jean de Dieu. Reka dukomezanye. Umwiri mukuru uramutswa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashyizeho ikigo cy'igihugu kiramutswa inshingano 3 arizo abinjira n'abasohoka mu gihugu, ibyaha byambukiranya umupaka no gucunga umutekano. ICE mu magambo arambuye ni Immigration Customs and Enforcement. ICE cyangwa Immigration of Customs Enforcement ikorera munsi ya Department of Homeland Security. Iyi ikaba minisiteri ishinzwe umutekano w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu magambo make ICE ni polisi ishinzwe umutekano ku mipaka ndetse n'abimukira aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyatangajwe na Perezida Donald Trump nyuma y'iri raswa byatangaje abantu benshi cyane kuko yavuze ko uyu mwagenti wa ICE yakoresheje imbunda mu kwirwanaho. Yagize ati nibyo umwagenti wacu yarashe NICOLE GOOG kandi NICOLE GOOG yari very disorderly, obstructing and resisting. Mu magambo make yasobanuraga ko NICOLE GOOG yabuzaga inzego gukora akazi kazo. Perezida Trump kandi yavuze ko NICOLE yagerageje kugonga uwo mwagenti wa ICE n'imodoka ngo bityo ko iryo raswa ryari ukwirwanaho. Trump yemeje ko iyo mbunda yakoreshejwe mu rwego rwo kwirinda. Gusa inzego za leta zanenze iyo myanzuro ya Perezida Donald Trump. Urwango rukara rwa bishingo rwa Semugesha Kabinahana batatu ya Mutamu yangaga abazungu mu Rwanda rwo hambere byaricuritse none abazungu basigaye barwanga abanyafrika babica ku karubanda rutuje nkaho bari kwica imbwa. Uyu NICOLE GOOG wazize ko afite uruhu rwirabura yasize umwana w'imyaka 6 ariko n'ubundi urupfu rwe rwafashwe nkaho nta cyabaye kugeza naho bivuzwe yuko baramurasaga bitabara kuko yashaka kubarwanya. Reka mve mu by'ihene y'inkunguzi yari gasa icyuma cya Mucoma maze nkwibariza. Ese abanyafrika bafatwa gute n'abazungu? Ese abazungu bo bafatwa gute n'abanyafrika? Ese birakwiye? Niba unyuzwe fata akakaramu k'umutuku nyirokire muri comment aho wanyuzwe uvivure. Niba utanyuzwe kandi ntibukuzuze kujyaho n'ubundi utubwire icyo guhindura. Ibitekerezo byanyu biba ari ingenzi. Kendishwe Rumungu Jean de Dieu. Iyi ni yokwica TV sheni ikorera online kuri YouTube. Ndabashimiye mwakoze kutwumva. Imana ibarinde. Ciao ciao.